Isa singbo ahar makta da ikong nono kurum jari ngasi su mayam gidamak ti yamna kanarba job information gi update nama position laksari Manipur Fire Service 2024 gi written test amadi physical efficiency test ki latest notification thoi ko haiba notification ji mayam da karino haiba mayam da khangan jarake mayam na channel asi nong thena bi body channel asi bo subscribe video asi bo like amadi tabak ki demakta preparation toriba isin lausing da channel asi bo yawnaba gi demakta mayam na share khara tobiramu Government of Manipur Fire Service Department की notification दो एक 16 July दे थोकी notice नी हाइबर notice ना हाइरी से करीनो हाइ मतम दा district employment exchange ता sponsor तो ग्रुप candidate सिंग return test की दमकता notice थोरक पनी को कौरिबा post vacancy सिंग दी LDC lower division clerk अबनी को super aduga PET हाबदी physical efficiency test अबनी को physical efficiency test की दमकता qualified और बा candidate सिंग post मखाई दी fireman driver mechanic amadi fitter ni ko haiba post vacancy singji district khudima ki exchange office khudima ki loina chamani ko notice se haiba notice gi pangthok derba mafam je venue ji kai dano date and time loin pi ko fireman gi post ki oina 19 August ta tawgani ko 10 am da tawgani venue na mafam jina khuman lampak tawgani ko driver gi ju chamani ko khuman lampak tani mechanic amadi fitter loin chamani ko hum hariba post mari je loina mafam chamani khuman lampak to loini tawgani super gi oina 20 August to 10 pm tawgani khuman lampak ogeni ko sijo aduga aroiba post oriba lower division clerk ki oina 21 August 10 am da tawgani fire service headquarter imphal da tawgani ko do candidate sing form thajing graba amadi sponsor loi graba candidate sing na isa gi material sing isagi original documents amadi photocopy single loina hariba matam sigi pung tara dagi hogdoini na sigi matam sida report awasi 9 am 5 minute ki mamang da report awaina notification ji haili ko aduga mayam na sigi notification je pambir ko screenshot lawgu ji yani aduga notification ji mayam na WhatsApp group sing join taw matam da notification ji fangani ko mayam na thabak ki demakta preparation tawribo origadi TESTBOOK yearly pass pro losin biro aduga te mag offer lairingai da mayam hajik chahi amagi yearly pass pro rupees 500 ta fangi ko mayam na apply kapan da changaga T2M ba coach sina bio aduga 12% gi discount je fangani ko TESTBOOK yearly pass pro je laibu laigradi any government job ki test series thab da loina kana fangani ko hajik SSC ki CGL gi notification thoe notification gi last date po loidri ko adu mayam CGL gi preparation to form je sige mock test thafm amadi previous question na chingba loina analysis to form si TESTBOOK yearly pass pro dagi loina yagani ko subject wise topic wise loina mock thaba yagani chapter wise oina thage isana pagraba topic tu tang thage harju si de loini phangmani ko hariba TESTBOOK yearly pass pro si da mayam any government job khudi mak loina cover tawe ko any job loina yai aduga mayam na any exam thama tam maths ki portion je khara sole khara hainaba watle kaina khanba taragadi SSC coaching Manipuri hariba YouTube channel se mayam subscribe to simbiro sida mayam maths ki live class daily 9 pm da nuti gi 9 pm da class tawgani ko hariba channel sida mayam already video mayam thagat khrabani ko mayam haubadi loibo yengbiro aduga kana basingje lominasi any maths type je mayam another revolution ni ko maths se smart approach sinarga formula sinna dabida smart approach na mayam question sing si SSC की level any railway की level boiro government job की level da hangiba question sing asi aten ma matam da answer sing je solve to bangam na ba smart approach sinarga topic wise type wise previous question sing ju loina collection to matung da class sil pajan to bani ko any exam preparation to bo loina sida yagani ko railway SSC GD MTS CHL CPO even CGL prelims mains loina yagani ko loina kana fangani hariba channel sida tawgidibra classing ase mayam smart approach to hot kani smart approach to hot matam da kari method na khwadi kana gani khwadi ki sana gani habdo mayam da khangan gani aduga hot liba method se kari gamba question je laithok lesson la agadi kamaina hot kani habagi concept su mayam da loina khangan jaram gai ko mayam na exam tha matam da maths na khwadi ki lui habani khwadi ki luba subject se khwadi ki laithok halasi habagi pandam da channel asi hangdok chabani mayam na topic sing asi loina type wise ta loina discussion to gani previous question loina solve to gani ko aduga smart PDF su class note su loina supply tawi mayam ngasi gi di update ga loina na mayam matang sita video si tension jarage anoba job ki information update lak matam da mayam da dum matang sana matam sana phangan jarake ngasi gi di fire service ki notice si thoi jini ko aduna fire service ki damakta sponsor tawgraba amadi fire service ki notification je kamain tawgrage hana ngaijarak pasingdo adugi damakta khalaga ina ngasi gi video si semjarakani matang sita video si loisin jarake